皮削厚一点没有关系的。Oh. Orang Taiwan bilang cai poneng itu cai po itu ini teman-teman, fermentasi lobak putih. Eneng itu adalah telur. Keitsufan. Seperti ini ya. Ketiga nggak makan, jadi cuman berempat. Aku tak kurangin. Itu mainnya nanti sampai siang, jadi aku boleh makan duluan. Makan duluan ya. Nah di sini tuh boleh makan duluan. Jadi mateng, masak, makan duluan nggak apa-apa. Aku nanti habis ini masih goreng telo. Nyonya aku tuh nanti bisa makan tuh jam 3, jam 2 kayak gitu. Yang penting dimasak dulu aja. Bismillah. Makan. 验收你要过来的时候，谢谢你。有不满。对，扫地。要洗哦。主播还没吃早餐呢。有，我吃饱了，谢谢。我来，为什么他在说要煎？哎，我吃饱了，我早上隔壁吃饱了。你像我，他叫你煮个挂菜，他去买一个挂菜，找个菜包能就好了。下午、中午。中午要吃饭哦，我中午要吃，晚上我是不吃的哦。啊对哦，好啦，叫人叫要来煮。对，我即摆就安尼甲你讲，哎，我叫伊收碗。大概，哎呦，你大概12点多帮我炸地瓜。还要像吃地瓜。我带回去给我朋友吃。2条就够，不要太多。好像没有油了，弯的。没有什么。有。有。讲叫阿祖买油啦。有啊。喂。喂。喂。你下面拿吵架，你就开始吵吧。啊，我听讲，有门事，你找一天回吧。好。啊，对，叫你拜三就回去。对，他那地方人很好。对啊，啊人就有代志啊，啊有代志看伊要是进，你讲真人是安怎啊？问是啊，你别问啊。啊，无安尼问啊。我们礼拜天就回家。没有，礼拜天、礼拜三。礼拜三，我提早一天。哎，哥哥说提早一天，他去人很好。那个前面那个喜欢留下。你叫你卡伊，我来好讲。干嘛？啊？有啦。啊？有啦。还有啊？无啦，哪有你拍牌？我无伊啊，哪有伊啊？即摆要伊啊啦？啊？哎，我房间床边。哎，哦，伊讲有啦。好，看，无差，因为因这他们人蛮好，中的啦。哦，啊，这个。无啦，伊都在。哦，伊那小孩。这竹瓜菜不会是要放昨天的汤那个沙沙丢在里面？对。好，那个菜包，煎菜包很好。菜包那个加葱啊，这样炒了啊。那个下几个蛋里面哈，加几个蛋，要加油下去。我知道，加几个蛋。啊，我跟你讲吼，你要去看一摆吼，伊那个油啊可以很啊，我那个菜包呢，那你要切细细的，都入油啊。那葱2个菜茶的菜包，那跟瓜菜不是？还有猪脚你下去跟它蒸，就 OK 了啊。时常姑姑也有炸地瓜，好像有那个不过，它是有有一瓶在。有还没炸3年对不对？开几年了？那个推是热一下，这边没有。要就没有吃了，我准备了在楼下。要干嘛的？是还没有拿手。在楼下，水瓶也在楼下。等一下我拿来。啊，直接要。哎，你这个辣椒多好。
来，那个烟气开，窗户要打开。打开才有空气啊。对呀，还有打开，哎，大一点。可以可以好，你而家到幾唔該啦。加到幾，加啲加啲。我係講埋啲，我好啲拍下啲好，有嘢而家啲啲都拍啲。你呢個拍心水都唔係我。啊，買講啲小面好似係燒啊，好啊，以前嘅啲金錢嘅都好大哦。啊，有啊，咁多錢嘅事啊，你講話佢陳白啦，有啦，咁我嗰啲錢啊，係啊，加大，錢啊，都係錢。这个有一个菜叫蜜料啊。好。我不要。我也不被动对，对不？这上歹。哎，我听伊动无要叫我听啥？来，你讲你讲啊！这里你讲我怎么样？哎呀，好香菜，好不？给搞水饼。哦。我即马吼，伊爱有甲莲花籽，哦。我这样要来。我要看这个这么厉害。厉害是那个，你要拍他的。不是，一共这个麻将。桌子这个很厉害。啊，太太我们是在家里这样而已。我也是打麻将厉害，你要照他。mau给他上镜头了。这这个2条都无。 Aku mau buang sampah. Được quạt trái nên bố con nên đi. Cô Trang yêu mày mai quạt trái. 早上没有人卖啊。OK. 早上没有人卖挂菜了。太太，早上没有人卖挂菜了。吃不好了，不好了切了。啊，是不好。炒不好炒蛋。啊，不好，叫无你伊个叫你个爸不累咧。啊，我无你伊个摆咧，那咱去食你难叫。我摆拢无。 Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu Semangat. Di Taichung itu panas banget teman-teman. Suhunya itu 27, 28, 29, 30. Hari ini 30 derajat. Kalau di Taipei dingin, kalau di sini enak panas. Ini aku mau masak puwa teman-teman. Sebenarnya pertamanya mau masak sawi pahit, tapi kebetulan ini libur teman-teman pasari. Ini puwa dikasih sama orang seperti ini, luar biasa. Kita mau masak buah saja. 煮puasa了，对对。那个哦，小孩子也不怎么喜欢吃了。你这个太太中午要吃，他说他们要吃中午。那你就煮给他吃了。对，这个太太很喜欢这个。
皮削厚一点没有关系的，好，削厚一点。这个这么大一个削不完。 드시제. 또 야관 상사하네. 하여他们说要吃菜脯呢，刚才他们要煎这个。锅鼓章，好像锅。他们还要吃地瓜。 Tambahin labu air banyak-banyak ya, secukupnya aja terus diungkep. Guys, aku tuh suka banget kuah daripada gambas, teman-teman. Kuah itu labu ya. Jadi kalau di sini labu itu dimasaknya kebanyakan tuh kalau nggak pakai udang kering, bisa pakai scallop kering, atau bisa pakai telur. Aku suka pakai telur. Bumbunya kalau nyonya aku tuh nggak usah ditambahin bawang putih, cukup daun bawang. Kalau seharusnya itu batangnya ditumis, ini hijaunya belakang, kalau mau matang baru dibuang, dikepiurin di atas gitu, biar cantik. Ini semuanya aku tumis kayak gitu. Nanti tinggal ditambahin, kalau punya masako ya tambahin masako. Kalau bisa ditambahin, kalau nggak ada masako ya tambahin. Kalau ini manis teman-teman, tinggal tambahin garam sama tinggal tambahin micin. Tapi kalau nggak ada manis tambahin sedikit gula. Ini manis tapi sayuran di sini tuh rasanya manis. Ini dikasih orang. Jadi di Taichung itu yang namanya sayur itu ibaratnya banyak teman-teman. Murah ya banyak, ya enak, ya fresh, ya seger gitu. Beli telur ayam kampung banyak, harganya murah. Jadi nyonya aku minta dibikinin telur dadar pakai ini ya, asinan lobak putih. Ini lobak putih teman-teman. Minta dipotong kecil-kecil. Ini rasanya asin. Ini wis dijemur, dikeringin di matahari. Dikasih garam banyak banget. Nyonya aku suka banget ini. Jadi rasanya asin-asin, terus ada rasa lobak putih kering. Jadi lobak putih itu wis di kadar airnya wis dibuang dulu. Ayam. Yes, aku matiin aja. Dirajang sampai lembut. Di blender juga boleh. Ini ungkal katanya. Nah, tempat mana yang Yayu pernah kunjungin selama di Taiwan? Aku pernah itu nggak yang jauh-jauh banget teman-teman. Biasanya tuh aku kalau misalkan pergi itu diajak majikan. Kalau dulu di Tainan itu kita liburnya itu ke Kaohsiung.
Kaohsiung pernah, Tainan pernah. Kalau Taichung itu dulu pernah diajak sama bose kakak iparku pernah. Terus ini juga ikut majikan ya ibaratnya ya, ke Taichung. Tapi untuk libur sendiri ke Taipei, dari Taipei ke Taichung itu nggak pernah teman-teman. Karena ya jauh, nanti habis di perjalanan. Saya liburnya itu kan berangkatnya siang ya. Bukan libur lah, keluar sebentar. Kayak dari jam 2 berangkat, jam 5 pulang, kerjaan kelar semua. Itu yang maunya huru hara gitu ibaratnya. Majikanku tipe majikan yang nggak suka pembantunya keluyuran, senengnya di rumah aja. Ibaratnya di rumah mau tidur, mau makan, mau apa terserah. Nanti di luar dapat pergaulan tidak bagus. Majikanku tuh tipenya seperti itu. Ini namanya cai poneng. Ini telur dadar ala tradisional Taiwan, yaitu bahan pokoknya itu telur, godong bawang sama apa ini ya fermentasi lobak putih atau asinan lobak putih. Terus nanti itu nggak ditambahin garam atau apa, ditambahin kecap asin. Ini tuh biasanya kalau kita kerja di Taiwan, kalau majikannya seperti saya wong Taiwan gitu, pasti pernah bikin inilah. Ya yuk suka apa enggak biasa aja. Aku suka yang original telur ceplok atau telur dadar kasih micin, garam atau royco gitu, seneng banget. Secukupnya aja. Secukupnya aja. Ini majikan yang nyiapin. Nah, nyonyaku kalau ini suka sing muwedok teman-teman. Nyonyaku tuh tipe orang kalau makan sayur suka yang muweduk-meduk gitu, sampai belonyok. Kemarin itu nggak boleh lama-lama ya masaknya karena mendadak gitu. Nah, ini nanti bumbunya gampang. Nah, di sini punya micin banyak banget ya. Nah, di sini pemakai micin sama garam. Nah, aku tutup lagi biar meduk. Jadi enak teman-teman. Labunya sendiri tuh ibaratnya cuma dikukus tuh manis rasanya. Jadi enak banget. Nah, mantap. Aku biarin agak asap dulu, tinggal di piring. Orang Taiwan bilang jaipo neng, itu jaipo itu ini teman-teman, fermentasi lobak putih. Neng itu adalah telur dalam bahasa lokal Taiwan. Jaipo itu bahasa lokal Taiwan. Jaipo neng, ceke, kecap, asin, gitu. Nah, kita kucuk-kucuk ya. Nyonyaku tadi minta telurnya 4, mereka kan 4 orang. Ini nyonyaku sendiri yang beli telur ya. Jadi nyonyaku tahu telur di Taichung lebih murah dari di Taipei. Harganya bisa separuh harga lebih. Di sini satu cini cuma 70 NT, di Taipei itu 200 NT lebih. Nyonyaku makannya pesen beli banyak. Mau dibawa ke Taipei. Oke. Secukupnya ya. Di sini tuh termasuk itu kualitas super ya teman-teman. Beliau memakai minyak dari bunga matahari. Terus minyak itu banyak banget stoknya teman-teman, ada di bawah sini. Jadi nggak perlu ke pasar gitu. Enak lah intinya lah. Micin juga banyak, nggak usah beli sendiri. Di sini stok micinnya wakeh. Nyalain stok asap. Teflon juga banyak, bisa ganti-ganti. Oh belum teman-teman.
Kalau Jaiponeng Taiwan itu sekalian balik sekalian dipotong teman-teman, bedanya itu ya. Jadi kalau nyonyaku tuh sekalian balik sekalian satu potong kayak gini. Caranya nyonyaku. Jadi nggak usah cantik langsung dibalik glombyeng, itu nggak usah. Gini aneh. Kenapa kok dikasih kecap asin? Jadi nanti ada rasa semuki-semuki dari kecap asin itu teman-teman. Pas digoreng kayak gini. Nah, aku kemarin dibilangin sama yang punya rumah, kalau nyuci itu jangan pakai sabun, jangan selalu pakai sabun, itu tidak bagus. Cukup pakai air panas teman-teman, terus digosok pakai ini sabute gambas kering. Jadi setiap orang itu punya caranya masing-masing ya teman-teman. Nah kalau nggak pakai sabun apa bersih? Kalau menurut mereka bersih. Soalnya sabun katanya beracun. Ya nurut aja. Ini. Cantik banget ya. Enak ini teman-teman, teflonnya kecil, terus nggak yang terlalu dalam, enak banget dipakai goreng, pas banget. Nuh, mantap, nggak lengket. Wes lah, mateng. Keitsufan, senjerere. Seperti ini ya. Ketiga nggak makan, jadi cuman berempat nanti nyonyaku. Nah ini kebanyakan teman-teman, ambil-ambil, jadi aku tak kurangin. Itu mainnya nanti sampai siang, jadi aku boleh makan duluan. Dan gak ambil-ambil. Nah, boleh makan duluan ya. Nah, di sini tuh boleh makan duluan. Jadi mateng, masak, makan duluan nggak apa-apa. Aku nanti habis ini masih goreng telo. Nyonya aku tuh nanti bisa makan tuh jam 3, jam 2 kayak gitu. Yang penting dimasak dulu aja. Bismillah. No. Panas. Enak. Ada sambal terasi itu semuanya tertolong. Telur dadar itu rasa asin alami dari fermentasi lobak putih. Keras.
makan. 验收验好再回来唱。 Tadi saat sudah 过来吃饭啊，印啊， panas panas. 等你耶，等你耶。谢谢您。哦，给你下。哎，你快点照。我们阿佑啊，谢谢你。台中的有不买。台中的土鸡蛋，炸的蛋球他也不买。台中的土鸡蛋也便宜也好吃。 你要加得加啊！要吃吗？我帮忙剥。我中午一定要吃饭。不是啦，剥这个了，水煮蛋。不用，你快点炸，他要回去拿回去。